Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greek. Vandag is Dinsdag, die 24ste Maart 2026. Later sal ons 'n bietjie inloer daar by Ingo Klitschko. Hy is van die Schützenhaus op Keetmanshoop. Maar voor dit sal ek en Annemarie de Tooy bietjie die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie vir môre met u deel. Ons loer natuurlik ook daar in by die weerkantoor. So bly by ons, kom klets saam op Klets Kompas. Welkom terug en hier in die ateljee met my om bietjie die nuus te bespreek. Annemarie de Tooy, hoe gaan dit Annemarie? Het gaan goed ook, ek voel asof ek baie lanklaas saam met jou op die Klets Kompas stoele gesit het. Ja, nee, maar die tyd vlieg. Kom ons begin op 'n lekker noot. Kreef en kajings, klink soos koningskos vir my. Ja, dit klink vir my ook baie lekker. Ek moet vir jou sê wat ek nie nou sal gee vir 'n stukkie kreef nie. Ja, maar ons praat nie oor kos nie, ons praat oor skryf. Ja, Susan Alexander wat 'n rubriekskrywer was hier by Republikein vir 'n lang tyd, wat haar nuwe boek nou vrygestel het, Kreef en Kajings. Haar storie is eintlik so oulik en dit lê my bietjie na in die hart as iemand wat van Johannesburg af hiernatoe moes trek. Sy sê sy het die liefde van haar lewe ontmoet, maar sy wou nie noodwendig met hom trou nie, want sy het nie geweet of sy op 'n suideplaas in Namibië wil kom bly nie. Ja, nee. Wat ek dink ons almal kan verstaan, dit is nogal droog en warm daarso. En die boek vertel eintlik maar net oor hoe hulle storie geloop het en die feit dat sy eintlik maar haar vrede gevind het hierso. Die syde maak vrede, so sê ons. Ja, so ek dink dit is verskriklik mooi. Ek dink dit is 'n baie nice storie vir ons almal wat in die stad is om te gaan lees, net om te kan verstaan hoe dit voel om te bly daar in die outskirts, as ek dit so kan sê, van ons land, daar waar almal dink dis bietjie te warm of bietjie te droog en ja, hoe sy haar geluk daar gevind het. Lekker. Maar goed, dis dan die lekker nuus. Kom ons draai na iets meer, ek sal nou nie sê interessant nie, maar eienaardig. Die persoon wat voorneem dat die polisie hom nie beskerm het nie. Ja. Dit is 'n baie interessante storie daai, né? Ek dink dit is 'n gevaarlike speletjie om te speel om te sê dat die polisie jou nie beskerm het nie, maar as 'n mens na die storie luister, dan kan 'n mens nogal verstaan, want dis 'n gevangenis in Oanguena gewees, wat sê dat eerstens beweer hy is verkeerdeliks in hegtenis geneem aanvanklik, maar toe hy nou in hegtenis geneem het, het hy in sel 2 gebly en daar was 'n ek weet nie hoe om dit mooi te stel nie. Kom ek sê nou maar daar was 'n fight gewees tussen twee van die bendes tussen sel 2 en sel 3 se twee bendes. En daarna het die polisie toe 'n mediation session of 'n vredemaak vergadering, soos wat hulle dit noem, gereël en hy is toe aangerand in hierdie vredemaak vergadering. Hy sê dat hy met 'n mes gesteek is en dat van sy ribbes gebreek is verder in die aanval. Hulle het hom met goed so stikkende stoelpote en daai tipe van goed aangerand en wat hy beweer is dat die polisieman, daar was een polisieman gewees by hierdie vredemaak vergadering en dat hy toe nou na bewering onder 'n tafel gaan wegkruip het, eerder as om hierdie gevangene te beskerm.
En dis nogal hartseer as mense dit so hoor en baie wreed voel dit vir my. Ja. En dan natuurlik die polisie wat betwis dat daar wapens was. Hulle sê daar was nie wapens nie, maar in die hofdokumente lei dit dat daar fotografiese evidence, nou kan ek nie op die woord afkom nie, bewyse is dat daar wel 'n mes was en dat hy in sy mediese ondersoeke bewyse van 'n messteek gehad het. So dis nogals 'n interessante storie en ek sal dit graag wil volg om te kyk hoe dit uitspeel. Ja, en natuurlik kan julle dit ook in môre se koerant volg. Nog 'n belangrike storie is oor TB. Ja, so in Namibië, ten spyte van ons verskriklike genesingssyfers en hoe goed ons doen met die, ek wil nie sê voorkoming nie, maar met die voorkoming en genesing van tuberkulose, mis ons steeds 34% van TB gevalle. Sjoe. Ek was nou al 'n paar keer by plekke gewees waar Dr. Esperance Loewendaal, ons minister van gesondheid, daaroor gepraat het en hoe naby die kwessie haar aan die hart lê, maar om te dink dat selfs al het ons hierdie ongelooflike syfers, ek dink ek mag verkeerd wees, ek kan nou nie presies onthou nie, maar ek dink dit is iets soos 73% genesing wat ons het vir tuberkulose, dat ons nog steeds 34% mis. Meer as 'n derde. Ja, is bietjie, dis drof om aan te dink. Ja, nee, regtig. Ja, Maar ek dink dat ons as Namibiërs moet ook meer gereeld daar dokter toe gaan en die toetse gaan laat doen en uitvind wat die probleme is sodat ons dit kan aanspreek. Ja, ek dink ek en jy het nou die dag hieroor gesels, toe NHP hulle storie vrygestel het en gesê het hulle begin met hulle voorkomende medisyne en hulle voorkomende gesondheidsorg, is dat die verantwoordelikheid lê by jou ook. Ons kan nie nou ons hande in die lug wil gooi en verskriklik kwaad wees vir die ministerie of vir die hospitale want ons mis 34%, maar soos ek en jy hier sit, gaan ons nie gereeld genoeg om ons ondersoeke te gaan doen nie. Ja nee, dit is dit en natuurlik is daar nog baie veel meer nuus in Republikeinse blaaie, natuurlik die voorblaaie wat dan wag vir môre vir 'n verrassing. Ja. En koop gerus die eie uitgawe, maar dis dan dit vir die nuus segment. Baie dankie Anna-Marie. Dankie ook hier toe. En dankie julle dat julle by ons aangesluit het. Bly by ons op Klets Kompas, ons praat nog baie. Welkom terug en ja, met hierdie reënbuie wat hier in Windhoek uitsak, is dit dalk 'n goeie idee dat ons daar by die weerkantoor gaan inloer. Kom ons sien wat het môre vir ons in staat. Dis dan vir Woensdag 25 Maart 2026. Op Katimamolilo verwag ons vanaf 18 grade tot op 26 grade met reën daar, gedeeltelik bewolk op Rundu vanaf 19 grade tot op 29 en Hanna 'n bietjie reën daar, 19 grade tot op 31 verwag, ook op Oshikati ook reën, 20 grade tot op 29 verwag en ook op Ruacana waar die temperatuur tussen 18 grade en 31 sal wissel. Op Tsumeb is dit gedeeltelik bewolk môre vanaf 19 grade tot op 28, Otjiwarongo vanaf 17 tot op 27, daar bietjie reën, ook reën op Omaruru verwag. Dis dan van 18 grade tot op 31 en 8 van die temperatuur. Windhoek se temperatuur sal wissel tussen 17 grade en 26 grade en ons verwag ook bietjie reën hier in die hoofstad. Gebabes vanaf 18 tot op 30 verwag, gedeeltelik bewolk vir môre. Henties Bay verwag ons vanaf 19 tot op 23 ook reën daar. Swakopmund ook reën vanaf 18 tot op 19 grade verwag. Walvis Bay ook vanaf 19 tot op 25 grade verwag, bietjie reën, ook reën vir Rehoboth vanaf 18 grade tot op 29 verwag en Mariental ook reën vanaf 22 grade tot op 33 grade verwag vir môre. Keetmanshoop gedeeltelik bewolk vanaf 23 grade tot op 32 grade. Aranos reën daar ook vanaf 20 grade tot op 33, Loedrich vanaf 17 grade tot op 26 verwag in terme van die temperatuur en gedeeltelik bewolk ook op Oranjemund, 16 grade tot op 23 verwag en Arnhemsvlei
vanaf 23 grade tot op 18 grade verwag, saam met reën dus dan vir môre. Welcome to this week's edition of Agri-Monitor, and this is what you can look forward to. Agri-Monitor is your weekly guide to everything happening in Namibia's agriculture sector. We have a packed show for you today, so let's take a look at what's coming up in the news. 3,000 head of cattle were loaded onto the Galray Express livestock carrier ship at Walvis Bay, destined for Mauritius in a landmark private commercial beef export deal that is turning heads across the industry. The Livestock and Livestock Products Board says the shipment reflects growing international confidence in Namibia's veterinary services and its hard-earned FMD-free without vaccination status. The export is expected to support local and resettlement farmers, strengthening Namibia's premium beef reputation and contribute to export market diversification. In other news, the Ministry of Agriculture drilled 94 new boreholes and installed 137 water supply units across all 14 regions during the past financial year, with the Kunini, Zambezi and Omaheke regions receiving the most. Also in the news, 55 short pipelines enabled nearly 3,000 water connections, significantly reducing the distance rural families access to clean water. And then what you can also look forward in the auctions is going to be a busy week on the floors, with sales running in Aranos, Grootfontein, Karasburg, Mariental, Otjiwarongo and Gubabis. That will be for cattle, small stock and top class genetics will all go under the hammer, and we will have all the highlights you need to stay ahead of the market. The events, the Hoogveld Agrodynamica Day is this Saturday. It will put a focus on artificial intelligence, and modern farming technology will be in the spotlight on farm Swartkroon in the Hoogveld area. The Hartbeespoort Farmers Day that was supposed to be on Saturday will be moved. That date will still to be known. And then all that and more you can find right here on the show on Agri-Monitor. I'll see you later. Namibia's Engels stories. Henriette Lambrach in Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV, op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans en moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knatsie koffie. Wat 'n mooi woord, knatsie koffie. Henry, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. Welkom terug, kom ek nooi julle saam. Ons gaan ontmoet vir Ingo Klitske, die eienaar van Schutzenhaus, daar op Keetmanshoop, en hoor waaroor hy bietjie wil klets op Kletskompas. The Schutzenhaus is the oldest club, a German club in southern Africa.
It was originally started in 1907, and it's been around ever since. The building that is sadly a historic monument was built around about the 1900s to accommodate all the German officers. And the soldiers slept at the back underneath the acacia trees. So we have a very old background, and of course, if you have old buildings, we do have a high maintenance cost item on our itinerary, but we do find we're happy with that. The Klitschko family has been in this trade since the 1800s. My grandfather was a chef on the train of the German governor for East Africa Railways at that time. And my father, my uncle, and his brother, they all came out as chefs, and as they were in the bakery business. My father was a baker, my uncle was a chef, my other uncle was a chef, and I started off as a chef or a trainee with my uncle around about 1964. And I've worked for him ever until he closed his business. He had the Grüne Kranz Hotel in Swakopmund. And after he closed, I remained. I bought a takeaway, and then in 2004, we bought the Schätzenhaus, and I've been there ever since. When we started off here in 2004, we only had 5 rooms. Currently, we have 29 rooms, of which there are a few luxury rooms, and then there are also standard rooms. There's actually no difference between the two, except that the one is an old building and the other one is new buildings. And then, of course, the new buildings are a bit larger, a bit more modern, but the amenities are the same all round. Well, all rooms have en-suite bathrooms. All rooms are equipped with a television. We have multi-choice, which is the standard in Namibia. And then all the rooms have got air conditioners, they've got Wi-Fi. Those are the things you must have if you want to be successful in this trade. Well, our rates are very competitive. We do have a SADC rate, which is is cheaper for people, for Namibians and South Africans. But we from overseas people, the rate for a single room is 970, and for a luxury double room, it's $1,900. We've got quite a arrangement of guests, but we are more in the corporate business than we are in the tourism business. Most tourists visit the north of Namibia, so we don't have that many tourists coming to the south. And so we have to spread our wings. We can't rely on tourism alone. Well, famous people, if we want to call our presidents famous people, then that be it. I have hosted quite a few functions for the father of the nation, Dr. Sam Nujoma, and afterwards also for Pohamba. Yes, we've done quite a lot for the presidents in our establishment. The hall has been here since 1907. It was built in 1905, commissioned in 1907, and in the old days, before 1950, we played badminton there. We had bioscope. We had big concerts.
Nowadays, it is used more for conference facilities as anything else. Well, it's hard to get a qualified chef. So basically, the people that we do have been trained by CCM, and further along, I did all the training myself. And we have quite a big menu, and we have a very large German cuisine because it is Namibians favor that. If we want to be traditional, the highest selling product we have is our 450 gram rump steak for 230 Namibian dollars. And then, of course, we are famous for our ice pine. I think that we are in competition with Joe's Beer House in Windhoek when it comes to our ice pine. Well, you know, staff is also always a very funny thing. The staff move a lot if you don't treat them well. And I think that if I look that some of my staff have been with me for 14 years, some have been here for 15 years, then I don't think they treated badly here. I always say to the people when I talk to them that I was born in Keetmanshoop, in the old Keetmanshoop. I'm a Keetmanshoeper in all I have, and I try to be good to everybody. I try to do as good as I can for my community. I've served as a councillor, so I have done my share, and I don't know whether it was that, but the street in front of the sheds now is going down to the industrial center, has been named after me, for which I'm proud to have a street in my name. Most people do get that posthumous, so it's actually quite good to have. Aitsa! Ja nee, so kuier mens lekker daar in die syde saam met Ingo by die Soetsenhuis. En luister hoe klets hulle van die syde af. Dis wat ons van hou hier op Klets Kompas. En dis dan al wat ons vandag vir julle het. Maar môre doen ons dit weer, so kon sluit weer by ons aan wanneer ons weer om die kompas lekker saamkom om te klets. Baie dankie, sien jy dan. Totsiens.